Social media o tabo video kasa jeheno viral ang tungo viral video ni mangpli engka Odisha ni Puri ni wo Bhagavan Jagannath Mandir ni kasa mangpili tabo social media o jeheno viral angjak viral video no nugui makana mandir ni kaisa doj ba kaisa janda no toling masa tlangui birui thangka social media o video jeheno viral ongoi tongo tai baksa borok rok Jagannath ni bokta rok khwnui tongkha o toling je janda no tlangui birui tlang thangmani amo kuno kaisa bipot phainani songket se wngna hinui social media o video viral ongoi tongo tai norobo nugui mankha o video ni mangpili o toling masa birui tlang thangmani mandir ni janda no hingke baksa borok ni kwbangma no rai protikriya bo rwkha baksa bipot phainani songket thangka baksa hingkai amo kuno wngya hinui bo saka। गंदा का जो पक्षी जो है ईगल पक्षी लेके निकल गया और चारों तरफ घुमा इसको परिक्रमा किया। इसका अर्थ है कि भारतवर्ष के लिए विपद है। ये जो घटना है इसमें वो पक्षी नीलाचक्र में बैठा नहीं था, वो सिर्फ मंदिर में कहीं बैठा था जहां वो पतितपावन बाना गिर गया था चुनरा सेवक के हाथों से। डरने की कोई बात नहीं है। हमारे मन में ये भी रहना नहीं चाहिए कि कोई अनहोनी होगा। हिनकाय जे बरो रो बिपद फाइनानि संकेत तंगो हनै वासुनाय रकै साका जे मते हान्य 5 बछर सिगां 2020 सनबो o Jagannath Mandir ni shikhor o je janda tonima jaga no kaisa pherang kongmani afuru amo khamui afuru kaisa songket mangkha je o chini hasaka o kaisa mohamari corona virus phaikha hinui mute haino tabubo mute hai toling kaisa chil mandir ni janda no biri tlang thangmano nugui bini boktor ka hinui tangka amo kuno songket ba bipod phainani songket che rwkhana hinui hingkakai Jagannath Mandir ni kaisa manyata bo tongo o mandir ni manyata wngkha o doj ba janda na protidin no bodolna nango jodi no salsapano bodolege tongkha mandir no 18 bochor ni bagui bondo khlaima rwnai saimangkha mandir ni uchata prai 65 meter ucha hinui tei saimangkha o mandir ni janda kaisa disa phasing no birsaui tongo hinui joto phasing ni phano nobar phaitoi bo birsamani disa kaisa no tai o mandir ni sakatoi kuno kaisa toksa toktui bo birsaya kintu 13 April ni dino je toling masa je mandir ni janda na twlangui birsai thamaka borok rok ni boktor rok ni bwkhao ashonka phajak kuno kaisa bipod ni da ashonka hinui hingke yang chini Tripura ni kaisa local news kaisa news Facebook rogo share khaikha omo wngkha chini Tripurasa khoroksa football thwngnai bo o chwngsa no yakarui thangka hinui noro video ni screen o nugui mankha footballer thwngnani mung wngkha Alok Tripura mungui bo langma sachoka hinui social media ba chini stani kaisa news channel borok bungni Facebook page o share khaimani hingkakai mo belai no kha khamani kaisa kwlai o chini Tripura ni kaisa kwrwng thwngnai football thwngnai kwrwng khoroksa o chwngsa no yakarui thangka।